Ишгалжилер Луганск вилетнан ишгал етілген территориясына тоқтамадан ұжым еті. Ең дешетлі ұрушылар Северодонецк соқақларында олып кече. Бұны Луганск вилетнан арби мемориетнан ел башчысы Сергей Гайдай білдірді. Оның айтқанына көре, башта руслар Северодонецктан айры районларын артиллерия системаларынан атеш ача, sonra исянда пияды әскерлері көре. Бұ арбилер йоқ етілген сон яңадан башлайлар. Бұнен бәрабер ишгалжилер Славянск yönелішінде кершеклештіріп оламаған ұжымны яңартмаға тырышып, бұтын жебе сызығы бойы артиллерия системалары, ракета ве авиацияның атеш ачмаға девам ете. На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження, окупанти з втратами відійшли. Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове, отримав відсіч та відійшов. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка-Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах. Слобожанщина регионында душман эсас күчілеріні Украин ордусы девлет сыңарына илерілеп оламамасы үшін сарф ете. Рус командаларынан репрессияларына бақмадан ишгалжилерінің базы бөліклері женклешмеге рет ете. Бұл Донецк ве Луганск вилетлерінің ишгал етілген территорияларында зорланып женкке желп етілген арбилердір. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі в бойових діях. Душман Украина женебінде өз позицияларына пекіте. Хош маселянен темин етілеве мескен маллерге атеш ача. Пивден оператив командалығының малыматына көре ишгалжилер кенеде бірізні хуваты, Широкеве, Ингулка территориаль бірлешмелеріні ұжым етті. Қой қожалығы топрақлары зарар көрді. Еля қолған ве яраланғанлар аққанда малымат топлана. Украин саперлары Миколаев вилетінен ұжым етілген территориясында миналарыны зарарсыз алға кетіргені вақыт ilk sefer gemige қаршы рус ракетасының парчаларını қайдетті. Корабельне угрупування Чорноморського флоту рашистів посилено ще одним підводним човном носієм крилатих ракет. Продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет на поготові. Також в готовності 1 ВДК. Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Жинайы емірлеріні еріне кетірмемек ве рус арби жинайетлерінде иштирак етмемек. Милли қаршылық әрекетінде ишгалжилер ишгал етілген Қырым ве Донбасста зорлап Русия ордусына чағырылған Украин гражданлары үшін талимат азырлады. Өз девлетіне қаршы женклешмеге истемегенлер рус командаларынан жинайы емірлеріні еріне кетірмемелі ве Украин арбилеріне теслим олып, Украина ватандашы олғанını білдірмелі. Бұны yapmak үшін еллеріні көтеріп, Украин аскерлері позицияларына кетмек керек. Бейаз басма бар олса, оны да көстермек мүмкін. Магазинсіз силя сол омызда олмалы. Бұл талимат рус арби жинайетлерінің құрбанлары олып, рус ордусына қанунсыз чағырылған Украин гражданларына өлімден құртылмаға ярдым етежек. Детальніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номером +3 8098 342 7931. Там вам нададуть усю необхідну інформацію. Пам'ятайте, росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більшій кількості смертей мобілізованих саме з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів загиблих. Відтак саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава нації! Украина Советлер социалистик Джумхуриеті ЭКСФР. Рус ишгалжилері Киев вилетінің сакинлеріне башта Совет весиқаларыны бермеге, sonra есе оларыны рус паспортларына деңіштірмеге істеді. Украина телекеслік қызметінің истихбаратқа қаршы хадимлері Киев вилетінің Макарев қасабасы жеварандаки бақымсыз евде йоқ олған девлетінің бланкларына тапты. Анда душман позициялары донатылған еді. Телекеслік қызметінің малыматына көре, женкнің яңы фазасы башланғанда, руслар Киев вилетіні
болусынен запт етіп, ішгалжілері меморіятына құрмаға планлаштырайды. Примітно, що ці бланки були саме українського зразка від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб. Күрешіміз ортақ ғалебе. Номан Челебиджихан адына территориаль бірлешме гуноллерінің 38-інші бөлігінен 5 арби Киев территориаль мудафа бригадасы тарафындан қызмет үшін тешеккурнамелерінен мукафатланды. Бұл бөлік Украина пайтақтының башқа гуноллер бөліклері арасында бірінші оларақ мукафатланды. О эсасен Украинаны имай еткен қырым-татар аскерлерінден ибареттір. Олар өзіні телекеге оғыратып, Украин арбелеріне Киев үшін ұрышта ярдым еткені үшін тешеккурнамелерінен мукафатландырылды. Туркиш адамы Эрсун Унлю ФСБ хадимлерінен ішбірлік япқаны үшін оның ады санкциялар жедвеліне кірсетілмелі. Болев Кырнатыр телеканалының яйында Меджлис рейсі Рифа Чубаров айтты. Бірқач күн евелсі Чубаров өз Facebook сайфесінде Ахмеджетте яңа ресторан açılmasымен мақтанып, Қырымны Русияның парчасы оларақ қайд еткен Эрсун Унлюге о хата япқанны язды. Бұндан сон Унлю өз язысыны сақлыған. Рифа Чубаровның малюматына көре Унлю Каменка қасабасында Қырым Султаны адлы кондитер фабрикасының сайбы еді. Ве Қырым ишғал етілген сон өз ішіні девам еттіріп, ишғалжілер акимиетінен ишбірлік япы башлаган. В этом его бизнесе, как мне вчера утверждали знающие люди, в общем-то числится доля и Аксенова, и поэтому ему позволяют там развиваться. Мы занялись этим человеком, я думаю, что в ближайшее время. Многие же турки не знают о том, что мы бы даже, наверное, не обратили бы на него внимания, если бы он не написал бы «Россия, Крым» и там Симферополь, да. Такая маркировка, а потом, когда начали изучать, оказалось то, что он там остался только из-за того, что он работает на ФСБ. Он выдавал своих соотечественников, турецких бизнесменов, и он работает в одном бизнесе с Аксеновым. Ишгалжілерінің олым айдавлары Рус арбелері Урал юқарабасында Херсон соқақларынан бір тарафлы ел бойы кетіп, ясақ олған елға бұрылып, қаршыда келген енгіл машинаны басып кечкен. Ағыр алдаулған айдайжыны екімлер алып кеткен. Чоқ яралар алған елжу қаза ерінде жан берген. Да бір ел қазасында елек олғанлары yok. Херсон жеварында олған Камышаны қасабасында З тарифінен белгіленген юқарабас авдарылған. Анда есе ең мерақлысы Херсон сакинлерінің реакциясы. А пострадавшие есть? Помощь нужна? Если только вы металлолом берете, тогда надо. А есть где сдать? Ну, мы вам предлагаем, получается. А почем? По 50 копеек. Я поняла. Спасибо. А что, нормально? Почему никто не сдал? Очень жаль. Очень жаль. Қолай авжылы қолажақ деп келділер, ама эпісі сақ қайтып оламады. Херсон чифтчілері рус арбелеріні атып өлдірді. Бұны олар телеграф нешіріне хабер еткен. Силалы ишгалжілер чифтчілерге келіп, комбайнның анақтарыны бермеге талап еткен. Санкедерсіні о рус ордысының ихтияжыларына керек. Тартышма бақтында фермачылар екі ишгалжыны атып өлдірген, бір қач данесіні яралаған. Сақ қалғанлар, тез қачқанлар. Херсон чифтчілері қайдеткенне көре, оларыны кет-кете мақсулатларыны уcuz сатмаға мечбур етелер. Яда сіз мақсулат өстірежексіңіз, яда біз сізні отыртарық деп қорқыта екенлер. Иш адамлары бірлешіп, регион азат етілмесіні беклей.